tutiona ta mtoto uyu itokoria anto baba ria kubena muhuro wa mutonga kana thagana babo onde bakona wana wiki ikiongo gionka tukathika iba tukinderia ripoti kwa namba ya thimo 07 17 86 85 84. Mamutonga wandini ajakari kalke ripotera Nairu TV rieto kabita ndagara waiguna. Tokiuma ntere chia Tharaka tuchokere kiri kaunti ya Meru aria akariba ntora ya Kiolo Kinyau iria iri ntere chia Kaelo ni batariritie ura bethirite bari thinene ya wagi bostima bakiuga miaka kathumba bethagirwo bari mundune kintu kiria gitumite kinya muturire jonjo getana mbere na kuma kuringana na akariba babo gete kinya cukuru ira chire ntere iji chethagirwo chigitumira sola kintu kiria nya gitethagara gigitetheria arito baba gwetana mbere na mathomo jao kuringana na riboti retu eruthaniri ene mukiri wa Nkonja akariba baba bethirite bakiromba atongerie bao gutigira ne bakubatetheria kubekera stima ntere iji nikenda bakethera bakigunika ta akaribange pa kaunti ya Meru. Nantura Sekiolo Kinyau irire ntere Kaelo ni bethirite baikilukira thina kwa miaka mingi ira cia stima bakiwa ni miaka kathumba bomba kwithia bakirwo wirane indi ni wirane butetha bukiuyurua na kinya tibaki kwithia bena skuru nkabwantu abari indi ntora ni kithakene tora kinya mnyoti baki kwithia kwina skuru akwikire ntora ii barethaira betumira sola ira cibathangikite na kubathenia nontoba wa stima 1960 area tona stima twana zimo bangi muno bature area bagia baturongosia batura twega transformer tugethia ikapiara na bakara wikira stima ira tutombo wasanja thimo twenda cyanya ana kwenjwa kaelo watuka watantu kyondo ndeti ana cyana baru batumio takinyosine bongwa number 2 twina skuru yetwa Kiolo ya PCA primary yongwa ina computer ite operator nete mwankio itare nene mwanka turone tolanirwe kabisa na turone ya batu tutetha turi mapu-ine ya Igembe North ya turakulugira cia wase stima batu thimu cia tuira ora twasi na tukwendia tukaendia kuraya tugethwa twina masola ya kurira ya kaura nitukukwina mpundu kwa tukantukuote muntu wina thimu ekwendelea nture turani kithakene tutari mwanya na muntu i Rwanda nundu gwetu turaona stima o manjabu batue mantu akoria ri turare tukuthirira kingi sola akinya njwire cio ngo tureta kwethua mbali ana betu tweta kubaendi kithikaelo kithinkandwene thaika tukona nturetu nirakurire nture kinyu iwende ukilukira mutaratara yo last mile connectivity ni bombete kureterwa weru nturene ye bakua munka thai bakethea baketana mbere na biashara cio bakaisa ira cia wikaithi amuna kwetheria na kinya ana kuona ngwisa kurita kureta stima no kureta uchumi wantu ukuri economy yantu nonto antu bakarura nduka antu bakarura kinyozi bakarura saloon bangi bakaethia na kutwike nthi kwa vibrant na antu bogire kiuchumi atega nture tukinya tonitio tituri yako nonto tie mwanki antu abathama baita na stima ire taingwetekia kugetha kwina lot of developments nonto kinya ngwya na bakona ngwya antu betu baeka kinya inyosi na betu batita kwenjo nya kuraya riu na ngwire nyingi sikwenda mwanki stima ikomba kwethiri nturene to ndolele transformer ni ra nene na no metoka matamwanki mwingi muno koito kwenda nya civic education kile antu betu bantura nikenda bomba wika na bomba metumira ileta kinya ileta ngwe ndene ntura nkathai kwina connectivity ya misie azonondandika twina misi kuona misi stima misi ni kuona 350 na misi kuona stima 350 ni fusiene ne muno ndene ntura kuana beto thai bagetho bakithoma kithomo tukethela mantu amea no rure nyumbene pio kaithiracia na rute ngwisi kampuni na transforme ko nyokorwa ka kampani na kunya kanjwisi ndene rie Kiolo no kendele ka kampuni ni Kabali Foundation no kendele ndene nture onto thai at Kaelo ni town yokura tuna technical nyumba cio ngwe yokwa na arito betu bakomba kuya nyumba iku transformate ni ya high standard na ntubwe bwana to mwesimwa atombo tatakanwa winturene aturetenene no tunakuona ntura yakura nkiripotera Meru TV kuma ntura ya Kiolo erere Kaelo Igembe North beta mukiri Nkonja
Mutegeri wa Meru TV nyuma ya Meru TV kwethirwa ikionania rugono rwa mucijo mwentere cia nthunguri kiri wadi ya magumoni mucijira bethirwa itabagikurukira thina nyingi na nguruki kinya batena nyomba ya komama amana kwethira bakithange kuo ni mbajwa nandi akari banterizi amana antoba wendi bubwega ne bachumiritie na guchitaniria kwa kira mucijo nyomba ya komamaga ne ara nguruki bonekanete kinya kujukia mwekurwa nyomba hizi na kumuikia sibitari nikendaga atigira na kurigito metho jawe ethirwa akionaga kairi kuringana na kari baba bakereka gite na karabarenjaga musingi izo nyomba hizi nibogite bagatigira nibagushitaniria bari bonde na kugwatira family hizi nikendeke ethirwa ikirungama. Nyuma ya Meru TV kumurika rugono rwa family imwe kuma nthunguri ndeni ya wandi ya magumoni ndeni ya gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe bara bonde bari na thina ya metho na batali na bantu agukara indi gikundi kia Mwonge Range Humanitarian nyuma ya gukurutha arambe ibambiritie gwakira family ino nyomba turite matirio na twambirie wira ni mukuwona na twenda kumutumira nyomba nene magekaraga mari family nyomba ina one bedroom ina sitting na ina nduka ndeni ya nture no gugitigara kira muntu gucokeria ndiki banthe tonkatho nontu bakumurika rugono ruru no katugucokia nkatho nuntu nabo ni mugwetwa ni mwetikire na tio ni tukuigwa mwana ni abatirie kwithirwa agitethagua nuntu bwa nature yawe buria atikuona ona mutumia atikuona twatire media itutangacire mauntu makonia arambia gwakira ndakeno na family yake Sunday no erabetukire na matutethereria tuona antu matwitika mheshimiwa matwitika antu ma community na members ara ende mwaige kigina kiri gikundi giki kia Mwonge Range Humanitarian murithi ndeke augite nyombe no bagwaka ni arumu ithatu nekegwa yena nduka ndukera bakabarugurira kingo baumba kwirugamira bongwa tumia na kona ona banini egwe na karuka ganke mutethagia tumwe empower tonto matindage makiaranja makiromba ndukenu makabota kwendia makona gintu kinini gikamatethia nyombera ni twenda kumituma na 2 weeks kenda tugikinya mindime tuigwe tukimiruguraga tukimachokagia kwa muci maume kuria manenkeretwe na banture no bakiuga bari tayari kugwatira family no mwanka yomba kwirugamira yongwa as the community twi tayari kumusupport ona gintu gya kuria kira tuketha twina kio na even now ni tumusupportaga no ankinya tukaiga security ya mwana uyu nginyagia egwa aina peace theinwa uturo wake theinwa mutumia wake na kana kao ona ngai yake thie sambere kumampress na twana tungi twingi nondo twankinya kegwe kau niko kambere ka mwisho kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Mutegero Meru TV ripoti yu niego tukinyiria muthia jwa nteto cieto cia Meru TV rukiri indi otoro kwa mbere kwende na katheti ciakwa irio katheti The Daily Nation na nguruki katheti ya The Standard ira tukatha tukithujaga nyuma ya ndeka itikuraza.